O muthenya wa Jumamothi cikiuga ni kwihanda thaa 8 cia miaraho niguo ciana iciria ni makiria ma 85 cicemanagia kiharo-ini giki kia Mumbi kwiruta guthaka mubira wa maguru. Ikinya gwa ikinya tugatwarana nao kuria mambaga kunogora miri na marikia makaingira kiharo na guthaka ngucanio cia kiurata. Kochi wao atekuruta ritho haria mari. Mchezo tunafundishanga basics za football. Positioning kama vile unaona ma training hiyo ni wakati tunafundishana. Sasa hivi vile unaona ni positioning, opening, marking katika ball ndo wapate kuweza kucheza professional football. Murugamiriri wa thukuru uyu wa mathako wa Phoenix Soccer Academy Anthony Chege akiuga kioneki kiao ni gutigirira ciana ici ni ciakura cire na umenyo wa mubira wa maguru niguo thutha-ini magatuika athaki njorua. Turatanya tuthie Moshi for itago Chipkizi tournament ya East Africa. Timu iria mathondekete ni mahete mweke wa gukorwo makiumagara guthaka na nja. Tuna ciana nyingi, we have around 100 children na ciana ici aciari nao ni masupportete muno. In fact, I thank all the parents mena ciana Phoenix Soccer Academy matuteithitie muno financially, morally, mentally na guginya mentorship matuteithitie muno. Aciari ni actually the main sponsor Phoenix Soccer Academy ni aciari. Ni kuna kuhihi mwana thie kundu kuria turaigu muno turi twathi ni December last year twari Mombasa na Malindi. Aciari aria twaraniirie nao maugite muthako uyu ni ukoretwo giteithiriria ciana ciao na njira nene. They do well because even in school we tell them they have to balance mathomo, discipline, activities shigeko curricular. Girifotera Inoro TV kuma kaunti ya Murang'a. Ritwa riakwa ni Victor Kenothia.